Ale tonu mai le sui o le. Company le PGI po le Pacifica General Insurance nei tai au pe na ilta ro kala masani e ale fionga a lai e po le sunga ya karas nei tai au. Ma no se fo manu ya lai nei tai au fo. Ja, fia la o fo fa fatalo fa tu le paia ma le malu lasi so tato tunu. Ja. Be ona fa fonga mai le ala leo le 685 radio nei tai au fo manuia. E lo fa malanga le o tato tapa o sidi langi. Ja, e fatalo fa tu fo I warm pa anga lava o PGI po le Pacifica General Insurance nei tai au. Ja, fa pe fo ile fionga le tamai tai pule ja. Fionga ia tale pa lutu I loa vai ula solmona, fa pe fo ol mafuta mai nei tai au. E ile tala palangi tena faida sonne. Pa mai TGIF. Afa omi ole. Thank God it's Friday. Arela was sui kako. PGI. PGI Friday. Ma lu la Sa oso. La so. Fufu yang boy sponsors. Ali tolo. La ver ko iga la yo las frai. La leo. Wala isa o ya fina unga ta mai tifoi lele. Sawa lu tamai. Ava merkala leska me. Sawa aku lu tamai. Lana me sawa lu tama. Kiki ko lu tamai polo le si tu ol po la tu alu le si tu ol po. Merka me si winti. Sawa lu tama. Lana me sawa lu tama. Mana vala farfa o tu lao. Ese ko iga sa. Kali lor mai. Apunga foi lá no camai, ovo marpou. Mas ngai lo claro camai me ila. Ia mai, ola lo kongola ngalo camai. Ola ua mana ia wa mai alai. Na lenga kamet mai alai le tau por kalame vo ile mer tau sa se toru le sorulu. Al kamet mai alai mai le lo po isa or toru le ter ton wa. Na firo po isa ora ko koru le alai. Po le uru po ga ina po ka fa po. Kare ia po se. Malo vo le rainga ruenga nei vai aso fo lau nei vai aso. Ia. Au te loa ia, mai se tala la tamai tato company o le PGI, nei vai tau, wha mon mole? Ia, whaftai mole wanoa. O le mana ia o le tato pokalame le sa whailua sunte. Sa tato tala noa i le insurance le o le PI. Ia. O le professional indemnity. Indemnity, O maka aku i le TV1 News. A New Zealand. O whaamalo sia e le malo a New Zealand le PI mo konkalake whauwhale. Ia. Contractor sia whauwhale. Ia. Masalo ia to telo ai ngai nei wo a fie fo le tūlanga leo mei o fausi o fale. Ia. Ai le ato se ono masina a makanga liki. Liki, le anga fale. Kukulu. Waya ngo fale a pepe mo li. Ia le lau wha malusia le malo New Zealand Professional Indemnity. E le ngaka e sefe ai le client, le o ngāre fale. Ai sefe fo le fau fale. Ia. Anga va pe fa ka inga o le e anga le konkala ki fau fale. Ia. Ia o manga fau lo fale. Alua i a fale kongu mai le fale. Liki pe moli sioki waya. Su lo o ia. Ia. O lo insurance la PI. E cover. E cover ia ele ngaka o le koe fau si o fale. Ia. Ai cover fo ngi liko cost fa pengi su ma me ave kota. Ia masalo e isi ai nga a faula ko fale lua kolu fa kon kala ke fa. Sa o le rei. Wan ko e fa ile fe nga ngala makanga mai nga o ma singa mo ke pingi ai. Sa o le rei. Ule fo nga fa lua. Uma koso ya a kol kausa. Ara o mo ko kogi kupe. Ara o ma ko sa o le. Ia la fa popo mai ali si oka. Io. Mai ko la sia le a. Ko inga mela fa penga me fa fo inga ka vai le kai mi le wa. Okay. E kele ngi ya ka ko me nga. Ia. E le se se ngol me nga le fa o ka buka nga ruenga kasimo me va nga lo limo insigno a ver ka va. Ei ko inga insigre ka o push mechanic. Push mechanic. Ia, a pe o le nganga ka ko ina ka ko the insurance, liability. Yes. But for professional work. Yeah. Eu vou ile kusiaka. Yeah. Ava pe o ki kusia le aka o le awala papa.
ai ole konkalake fau to specs le ngokusia. Yeah. Ai se selo kusi ngola. Yeah. E o ngoa fia o mfainga su ele Punga le maru. ia o lalo lale professional intenti. E kava ia kulanga. Vai ngai. Le la fa si le lo winga fa te tainga le la fu e fa so fali. Le voi la o mana o le vai nga le te te lo tu mo fa ta to fa nga matongi le to ai sa lo le fa lo ta fali. La le problem tu le mai ala Yes. Okay. So patino lai konkalake. Yeah, pio konkalake. Ke leo malosia le melo le insurance. There's also like ile kaimio le build le period le fa wai. E vol me ka le contractors or risk. Yeah. E o fa le fa le ai angi se fa. Fa so se. O le mfenga complete le ngaluenga. But like insure materials in mfenga replace le value o le. Yeah. Okay. So tulanga fa pena. E sa o no bata il news lo fa malusia New Zealand. Ono la mena ele a kosi o ma sin wa makan kukulu fale ai fiu e su ele le ka muka solo ka muka e ko ki ngai ngala ko mai ska ko mai fa linga renga so a safeguard I for you well reputation if I'm a contractor cover out professional indemnity va pe su mai I can alai me support le ngaunga le mana ia te mana ia fa maina a lai o vainga le no ia no fasile field to tunu wa ia lo tel tununga e alua ia lo I lava ia tato tunu e ia le taimi e fa malosia I melo insurance langa o leuka ko va ai tulanga piona yeno nga tupe fa tupe e o le lono lau ta vale po le lono lau fale e le mafaina approve e te tauana I se insurance o la tona fi o la le ta ore no sta mali o tona fe feila o rento te alo sa va ma to mali vasfo e ta o mai le ka o le rento e fa popo e mai lo sutala o le fi o le insurance il aso poi rimaso le mote o ma to mali sa va la con il ka alo ko e sa o me o fola I la o fa longo o levo o levo me ke mi sama ko le rento le ka lo ingi ele I se me va pe anga ia rento ka lo ke fai rento ka lo ke le fai yeah money level ko ke le au fai rentals la way will include le insurance la ko package e for le will include will tell excess fa pete o tu fa la e cover excess le eu fai nga ko refund na ku pe uma des fa la ves le excess o le excess la pe fa pe kups fa la but ke le ka ko rental car companies le wa ia will include le insurance I think ole mele wa nga I foi nisel to telo tato tunu ina ia fermele o ku langa fa le stress wa le tara no ase si mas fa la lavi te pe o le ta vale o le fa le mu o con kalak e le kala ngoa ma se wa aka ko mai kau ngel vai kau ngei yes so le nga singa mai mea mai ka fero I court singa mai mea fero I court it's another stress ku se ile upu fo ile tato te moe manu le fa mala mai male o te le lo me tuputai ai pe o le anga konguanga melo le insurance peace of mind anga fila fiafi o sau wa o manga ba o mai I vai mea o ka fokongo pischa lai ko foi le rento il pa au que le ainga pa piriki o va e lai single ka vale it's a rental car que le logo le compagnie I wonder if they insured manko la le melo third party liability or the third party property damage e cover insurance so we fai le fai la insure le rental e renga kai cover le vale finga ka vale ko cover ko finga para ainga ko fa fole para ainga so hopefully o la insure le si compagnie de yo ke la ko la ku male le ngu lu mai yo ko fa maka kai mi nga si ai nga mo ko stress ki o ka vale ko kongu le fale ainga so feliz o lela tatu wanga tia Sofia e lua me te tele la uia mai tau le anga tul periota nei e fai o periota e tele i matangi ma fa per ma sanil tatu tunu
Ia a o le pili o ta fo o le tele o whalawe tau tāwale. Uni lava. Ia au te loa o le peace of mind le tau la mua mai en tū lei me le tātou kompani. E au ngā mōlu tātou o tinu. Oh, yes. O le vai kai mire o kako iai. It's my favorite time of the year. Anga wei le ngaka e whai kufa ngā keke a iska. Ia, sa. Wai e iska ngā keri wa ai e kausanga a kua. Ke ia le kua kumare keke. Mai ia, o fo ia festive season. Yes. Wai asi a singa hoi. Ioi, ia, but not only that, kere ka wala via. Ia pisi fo ila mako. Ioi, e sa le leia. Mako kai mi pisi ara. So, Pēno whātu le nisi fwoi o tātou pokalame o sola o le specialty a lea o le PGI, po Pacifica General Insurance, o le Motor Vehicle Insurance. Motor Vehicle Insurance, In-house umakako insurance ia. Wa lava ia paanga I tātou mechanics. Tele ia e mwhaiona whai e tuai quotes. E maram e au ngā tere le lo sua tu le officer. Tal non ta upuma ilo ia terms and conditions o kako policies. Langa vo ia o le vave mwhai le se la vea. O le ato mai umo mi mna mi. Documents mna mi. Atua la e whainga tāwhuna na minui le company. Mai se me o li poki leo. E mao mi al police report. Ta wale valid olo license of tavale. You have to have a valid driver's license. Because if I pay to sure to if I so claim, I check your driver's license, it will valid will expire. Yeah, e ono le mfaina claim. Me masani ana. Because if your license is expired, you cannot be on the road. Yes. Ola ke soria kula fo. Ele mfaina fa fo eska vale pe ngai expire lo license ta ua tele ia tenga fo ia le registration lo ka wale ka un update le registration o pasir ka wale le ngai lo ai o la fit lo ka vale fe lo I lunga la wala o le si la fesili fa mole a lai a fainer fa te ta inga ta vale a o le stala ina lo le LTA I lo ingoa ai te ia luai po so o fa fine po so o tali ai la vea e se e mawhai ana claim insurance. Mana ia tele siri lea tolo. E mawhai. All right. O le taimi e te sua tui le officer. Taimi le whai le interview. Mawhai tumu le form. E ila le siri na po ai e kawa ila lo le insurance le. All right. E mawhai ngai nominating sesi al tau ainga. As long as they have a valid driver's license. Yeah. Pai a wha pe la vea whatai ta inga ia o lo uso lai kiki. Yeah. Vea ka avale. I saw it if I say like sing of Carvalho. I'm sorry, valid. But as if your brother has a valid driver's license, it meets the requirement of that claim. Nei vai ngana te tau ana manino fa manino fo ile fa fonga male mai mo ala tatu tunu o fea le mafuri ai nei vai yaso ia tatu atunu anga ia tu mo insure ta vale lava o ta vale ama tatu properties a me se me mortgages ia e mana umil insurance mo tatu fale Pero le lua nga le but we're still getting inquiries isi pe le contractors or risk o le Wai tau voi le to tele au malanga. Travel insurance to tele. So we offer group discounts. O tato groups. To tele. Ole o ngeile malanga foi disi kalapu au kapu. Ton. Cheaper. 5 insurance. 5 insurance. Wai o ifiki. Umanga ko ya fe ngai nyusi. E wala ia kungunga e oi. E kava uma. E wanga fai mai ia kala tang. Ngai fia raku ia kala e pai fai sanga insure foi le tausanga atoa. Malanga, travel insure i le tausanga ako. Mai le mwhainga e kau musul me foi le se longa e malanga ko a ko komila. O vai ko skama manga o e whainga insure kau sanga ako. O la o ka penga. The guy is ready to go. Ia le seu la wala. Whainga. Fai pata o kako travel insurance. E pesi lo itinerary. I see. E le mawhainga la ko muska travel insurance. Ia mai lo itinerary. Ngai ke malanga.
Pai kanga ki fa felang claim vai se ngale lo ko pere lo ko malanga lenga ai malanga. I see. So I like I suck to fellow travel insurance. Provide low itinerary. Yeah. Pay safe for insurance in the period of travel. Yeah. Mana ia. O maka kule news ang por PPC. Yeah. Le whakau ki o le wharawera vele kule mai Hong Kong so. Fiku whare ia mangua ko ngui e whau anga i runga whare. Yeah. Fiku whare ke kele mu. Ai o mai ngeri kai au fikus fu lima ka mali liu. Fikus fu ongo ka mangua. Ai lua se lau fikus fu ka le kau sue. Wow. Au wha pia sore. Koa kau kia le insure i kamai a. Ia wau kamai whafo e mau ki ngoa le insurance. Au wha pia kau kia le insure i whafo kamai a sore. Am kau kia whala vera vera. Kusa e lusu whai kula kau ka pe. Wow. Olan mafo. Ele kau sue. Ele kau sue po lan mafo. Ja, ua mo kua kama ia fau fare ko ki pipi de si fare no si fare so no. Ma ka kia la. Teo tūlanga nā e ka vai tatou home insurance. Yeah. House and contents. Yeah. O le mu. O le mu. O natural disasters. O cyclones. Yeah. O tatou tsunamis. Earthquakes. So sto inga natural peril la. E ka vale house and insurance. Ia le ngata i leo tatou contents. Yeah. Mea fale. Couches, TV, anything. Anything. For your personal belongings. Kako waki, jewelry. Ke rora le si me manga ia ka ke alu fai saka insure. Ala ka kere fongi. Yes. Ai me sangi me sora fa kala kala ngi me ka wo kere fongi le wa ngi so. Olo, sorry. Ka wo ka wa le fongi. E kere fongi le ka va ngi fongi o sa ngi so le pe ongo afere ka. Ia iPhone. iPhone phone. Sora ala. Wa pe. Ai saula le ke ua mai o mo afere ai pa o kai o leo nga o la pesa o la o ala e si le kala ko fa le insure la ka ke le fongi de ya me sure ngole le ilo man oi ai ke ro tu langa nga e kava le theft le mele self-inflicted damage. Ja. Uaka. Ol me alanga. Olo wa. Ke le risk. Ai ke lengi kupe ko kongi menge o insure so menge o ke fongi pilongi sia. Yeah, if we le some insured. All right. Wa ke la kwa o male value ole anga ke manga o po le ase kanga ke manga o insure. If we le premium Epe, ja. Usa pele insure fale a koa e ka ke mga o insure ngai mai nga o fale. Pe ole couch mai nga pe. So se me am venga insure. Our tattoo company o nanga ia except for life insurance. Any insurance except for. Ke roa li le si insure wala ngolo fale kua le faile nga ruenga fo ile o le fasa sa o lau. Ia. Wa kau finga fingi insure lau lo fa fingi. Ba ia fo iso. Be ma ia kau ku be nga o lo ko me ki ai Barcelona. Mano ya malo fa te tele ala nei ta to fa manatu taro tunu tato numero telefoni ma le tato location fa mon mole yeah o location o tato office o mato e mo ina ile loto ale metis yeah il Methodist Printing Press Building i fa sanga tonu ma tutu loto yeah al numero telefoni le lua lima 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 fa lua lima 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 fa al email o info@pginsurance.ws info@pginsurance.ws. If you go Facebook page, like, share, and follow all our contents weekly. Yeah, more if we update to that promotional activities. Hello. Fa te tele ala I mo le no nei tai au manu yo to favor manu fo fa ngor vai aso taro fe right verse fo. Fa tai lava mo le no tolo manua ya. Manu tele ina ia fuanga o nga ia tu fo I le fa ingol vai aso tato atunu. Take care, stay safe, and God bless.